Halo, dragi moji, iskreni srdačni pozdrav. Berlin, guten Tagen, guten Abend, hello, excuse me. Evo, dragi moji prijatelji, da ne kažu smrdeći jaja, evo babo, zimski period, rekao sam mješavinu tu dajem i mješavinu tu dajem, rekao sam 70 kila ide 35 kila mješavine i 25 koncentrata. U zimskom periodu ja ubacivam i jedan dio kukuruza. U ljetnom, znači od 1. aprila ubacivam pšenicu. Sad kako ko daje, nemam pojma, slušaj, ljudi najviše griješe pri mijenjanju hrane, znaš. Mijenjaju hranu i zajebu koke, ja znam šta je kokoš. Znači, može i jedan dio ječma ubacivati se, ječam je jako dobar, jako zdrav, ali ja ga ne ubacivam. Zašto? Šta ja znam? Nisam ga nikad ubacivao, nekada davno i nisam znao. Naime, ako je puno ječma u ishrani, znaš, kod koka, onda smrde jaja. Isto u mene jedan jaran, bivši. Ma neću kaj držati Ibro krave, kome god odnese mlijeko, kaže, čuje se mlijeko kravom. Viće on, a vjerski čovjek. Pa subhanallah, neće čut konjetinom, znaš. Ali on nema pojma, to je čovjek seljak, neuk, nema pojma on gdje griješi i što se mlijeko čuje. Evo vidiš, ja čitav život pratim. Da li to čovjeka, da li životinju, ponašanje, da li prirodu, stvarno pratim. A što pratim? Imam ja, šta ja znam. Ja sam ti takav neki mislilac, znaš. Malo mi je kukuruz vlažan, znaš. Vlažan mi je malo kukuruz, pa teško se runi. Nema veze, neće njega pojest prije što se ono osuši. Ovo ja povremeno ubacivam u ishranu, što bi rekli seljaci, da otare zube. Gledaj sad, ovo ti je hibrid. Ne znam ja te nazive za hibrid, sad znam da je naš Bosanac osmak. On ti je sa 8 reda, osmak, 8 Bosana. Ovo ti ga brzak, ja taj sadim, sebi sijem. Zapačenjka, verenjka, ovo je hibridni, ovo ima 21 red, znači koji je namijenjen striktno za stoku. I gledaj, ja jedne prilike došao kod čovjeka, moj komšija bavio se uzgajanjem bikova bodača, znaš. To je ono kad kojem želim da se zahvalim svome babi što mi je omogućio da imam bika bodača. Slušaj, i ja došao kod svog komšije, preselio, Allah rahmetelje, fin je bio čovjek, dosta stvari od njega naučio kao dječak, od svog rahmetli bege, fin čovjek bio i on i žena, svaka im čast. Znači, u mene nema laganja. Ja, kad se djevojčica rodila, nisam mogao, uzimo Apta Milpa, Baby Milpa, nema što nisam. Međutim, nisam mogao, nemaš ti niđe naći mlijeka. Dijete je pokrupno, svaki dan sam nosio 1,5 litra mlijeka. I znači, išao sam ovdje dole 500 metara, morao ja ići po njega. Čovjek mi tu ostavi, nebitno. I kad je on meni kaže, Ibro, taj moj Allah rahmetile, Bego, komšija, dobri komšija, kaže, ja ću ti nositi mlijeko do Kurban Bajrama, kaže, poslije ne mogu, kaže, ja sam kravu prodao u Kurban i tako. Ali imam mlijeka, dobro. Slušajte sad. Znači, nosio sam po 1,5 litra mlijeka dnevno. I sad je pred Bajram, ja sam otišao dole da platim čovjeku mlijeko, da izmirim, jel, šta sam odnuo. Njegova žena, Envera, 1000 je rahmeta. Žena bolesna. Kaže, Ibro, Begane zove ona njega. Bolesna žena, možda umrće za par dana. Šta je, kaže?
Kaže, nemoj mu ništa naplaćivati, dijete ne radi, nema para. Kad ja opet za novčanik rekao, šta sam dužan? Kaže on, Ibro, čuo si šta moja Envera kaže? Nisi dužan ništa. I znači, taj čovjek jako bio lijep, kulturan, fin, i držao je te bikove. Jedine sam prilike ja zaklo 2 bika. Jedan je imao oko tone, a jedan je oko 800 i nešto kila. I nisam radio, nemam. Znači, kaže, daći ti ja 100 maraka po biku. Dobro, rekao Begane, 120, kaj može. Pošto je bilo 6 u jednom, 6 u drugom, po 20 maraka, to je 120. Aj, kaže, sa mnom da vidim dole kačicu, kad sam ja ušao. U njega su prednje noge vlišnije jarane. Vlišnije. Prsa, fap, a gušća isto 2 dvopeka. Kad su oni mene ugledali, kaže, meni Ibro, smiješ li? Rekao, moram. I nema veze, ja sam te zaklo bikove. Međutim, hoću da se vratim na ovaj kukuruz. Ja jedne prilike došao, a on pravi hranu. Pravi hranu tu smješu za svoje bikove. I otvori jednu vreću, da ja znam, onako vreća velika. I uze ovako i baca. Kaže meni inače ovdje nekad zvali su mnogi kao bratić. Kaže, bratiću, vidi koliko ja solim bikove svoje. Ja gledam, dječe, slušaj, ja znam kako se hajvan, goveda sole. Neko soli jednom sedmično, tjedno, nedeljno, nebitno. Neko uoči petka, neko uoči ponedjeljka, neko uoči četvrtka. Zavisi kako je podneblje. Čuj, meni ba sad nenormalno onu kao što on kaže so. Rekao, Bego, nije to so. Kaže on meni, kako znaš? Rekao, Begane, to je šećer. Kako? To je šećer. Slušaj. I šećer se kao bebama, kao djeci, neka stare žene, stavi kaškicu šećera, prokuha vode i ohladi to bebi kao fol radi govora. Ne! Nego se striktno davalo radi kostiju. A nekada davno su ljudi mljeli ovaj kukuruz, vidiš. Ovaj su kukuruz mljeli komplet sa ovim otičkom, znaš. A bili su ljudi neuki, znaš, više hrane za goveda, znaš, ne baca se. A gledaj sad ovo, gledaj ovaj vrh. Znači, bilo ko, neće ovaj klip suh 3 godine, 5 godina, bilo ko može probati ovo, gledaj. Da mu otkine ovaj vrh i da žvaće. I prilikom žvakanja osjetite slast. Osjetite slast. U prijevodu skrob. Evo. Malo je možda prlja, ali ne ovdje. Prilikom duže žvakanja osjetite slast, to je skrob, odnosno šećer. Inače, bik. Babo, hoći bodača. Bik mora imati bodač u Istrane više šećera na soli. Znaš, inače, stari ljudi, kada hrane tele, kao navodno poslije sisanja, kada ga izvadi iz potkrade, ubace mu jaje u usta, kao bude bolje, i recimo jedan prst umoče u so i stavije mu, znaš. Međutim, jako je lijepo meso, bude fino, bude dobro, ali ja sam isto hranio telad i ja pokušam, znači, prije svakog sisanja ili poslije sisanja, ubacim u jednu kašiku, oltiga žlicu, šećera u usta. Znaš, ništa njemu neće biti. Šta je sad? Tada tele duplo bolje napreduje. Duplo bolje napreduje nego ono što su stavljali po jedno jaje ili recimo sol. Samo okus mesa je 0. Isto da jedeš stiropor. Tako je meso. Isto da jedeš stiropor. A što se tiče, slušaj me, kilaže abnormalno ide.
Pa eto Ibro, kaj ako znaš tako da ne valja meso, što mu daješ, slušaj. Mi seljaci, nama je bitno samo vaga, kao i on mi mesar, znaš. Da uzme dobru vagu, a sad kvalitet kakav je, boli njega ona stvar kao i mene. Meni je bitno da ja njemu natjeram 170 kila, umjesto neka što sam tjerao 120, 130. Evo baba sad malo ovo kuruza, ovo je dodatak prehrani, ovo ćemo dole pomesti. I ne treba skidati. Znači, čovjek daje so. Isto sam imao jednog jerana u Klopću. Aj kaže, Ibro, vidiš goveda kod mene, hajde. A on hrani ono s pijace, znaš, ono s hameljanim voćem, povrćem. Kad sam ja ušao rođo, mala krava ulična, a rogovi, jedno 60 cenata ovako, 60 cenata, ne ono, nego pravo stoje. Ja pošao prilaziti, kad nemoj prilaziti, kad uboćite, što hoće uboćiti. Bili je prodor koji jarane, bi. Onda je tako išlo, kad je jedno 12 stoja. A ona krava non stop. Ovako. Kad sam ja iza, ja nisam vidio veće tele, a manja krava da je telila. Kaže, lijepa mi je, kaže, krava mliječna, naša. Jedno 12 litara, mala krava. Ali kaže, Ibro, prodao bi je. Što? Kaže, ružni rogovi. Nemoj se ti reko jarane skidat, slušaj. Ja neću krave, ja sam prodao, a svidla mi se. A reče tebi tvoj jaran, kako ćeš, slušaj, rogovi su ovako pravo, znači po jedno 60 cenata, samo 60 vam, ogromni rogovi. Reče tebi tvoj čaršija, kako ćeš ti njoj rogove smotati. Da li ovako, da li ovako, znači, ja ću ih smotati za sat vremena gdje ja hoću. To je samo da izneseš, onda ja bio poguzija, debel, da izneseš kafu, sok i neki dobar kolač. I Ibrahim će ti njoj za sat vremena rogove okrenuti gdje ja hoću. Gledaj čovjeku me, kaj ne vjerujem. Nemaš taj vjerovat. Donesi mi tikvu i donesi to što sam ti rekao. A sad ja neću radi ovih pojedinih seljaka da pričam. Znaš, to ću samo reći kad bude drekavac imao bika bodača, pa kad bude htio rogove, evo da će mu Ibrahim reći kako će rogove svratit, odnosno krenuti gdje on želi. Evo, znači ja njima malo dadnem, vi, ovo ćemo pomest dole, da malo otaru zube. Evo vidiš, babo, kako radi. Evo. A Boga mi jutro s njim položeno. Kiša je bila, pa je blato. Pi, 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 pi. Eto ih, nek jedu. Eto babnog blaga, gledaj ga tamo. Gledaj babnje robe. Bijela tehnika. Ovo ću staviti u što. Opet velim, guske su na prodaju. Ljudi, evo zadnja ponuda čić. 160 maraka ovaj plavi, ovaj sivi par, ako se niko ne javi za par dana, ja koljem, ja guske neću više držati. Znači, ovi stručnjaci, pa eto, znaš, daću ti ja toliko, daćeš mi alu kurcu. Sine, ovo je moje i ja cijenu nadivam. Ti možeš samo prihvatiti ili ne prihvatiti, niko te ne tjera. A ti meni davat koliko ti hoćeš za moju robu, vidiš, nisi normalan. Vidiš da nisi normalan. Znači, 160 maraka zadnja ponuda, ako niko ne htjede, znači koljem, a Ženku ću najvjerojatnije, žao mi je zaklat, Ženku ću pokloniti, a njih ću dvojicu zaklati i pretopiti u masu. Nek iz onoga sivog koji je ogroman, nek imam jedno 800 grama sala, odnosno masti, 8 puta 2, ja dobio 160 maraka, a meso ostalo babi za tirita. U presu ona si ps. Znam i ja jest, znaš, znam i ja jest. A zašto? Znači, svi oni koji drže perad, imaju problema sa tim grinjama, sa tekutima. Rekao sam, obavezno ubaciti da li par pataka, da li par gusaka. Ja patke ne volim, ima razlog zašto ne volim. Znači, par gusaka, ne, ili gusku, nebitno.
i one se nauče skokama. Guska je dobra, čista, čišća otpadke 100.000 puta. Znači, rekao sam, guska i noj od ptica jedini imaju polni organ. Isto sam rekao, guska i golub, to su dvije ptice koje se ne hrane insektima, koji neće pojesti crva, koji neće pojesti glistu. Znači, striktno trava i žitarice. Znači, striktno trava i žitarice. Druga stvar, guska je dobra zato što ima na repu, na trtici, masno vodenastu žlijezdu koja joj služi za podmazivanje perja, za ljepše perje i koja služi kao odbrambeni sistem od parazita. Kako ona lučenjem te trtične žlijezde, slušaj, odbija parazite, koje kakve bakterije, tako odbija i od svog okruženja. Znači, to okruženje čisti, drži čistim. Znači, jako poželjno par gusaka držati što se tiče tekuti, što se tiče koje kakvih bakterija, jako dobro držati s peradima. A sada idem ja da dadnem fazanima hranu, nisam odavno fazane gledao, poniječu im Janku Kuršić, nisam im, pa da vidimo, nisam ih odavno vidio, stvarno, da vidimo fazančice te babine, poniječu Janku Kuršić, natrpaču im malo hrane, nek oni jedu, znaš. Nisam ih odavno gledao, a stvarno je red. Sad sam gledao, vidim, nema hrane, to... Ja slabo gori judim, to mlada u mene prijetežno, ona to debera. Domaćica je tu za sve. Ona to babu popravi kad babu nešto ucere. Evo, hrana, a sad idemo gore da vidimo fazane. Znači, guske ova 2 dana ću još čekati i neću, znači čekat. Slušaj, i neću sada davati moja džaba. Znači, neću. Sad ću je prodavati i nije 15, 25 maraka i 100 grama kotate. Zašto? Ima razlog zašto. Znači, možete vi naći dole u Republici Srpskoj, u ovoj i onoj. Možete vi naći, ali ljudi miješaju svinjeto. Znači, to nema laganja, miješaju svinjeto. A ovaj moj Čašijaneka je, vidi tata gusaka. Kad sam ja nabavio guske, stručnjak, ti si mene pitao zašto ti Ibro služi? Ni zašto. Sine, ni zašto, halo, ni zašto. Služe mi samo onako da volim, odnosno da gledam i za ukras, eto, volim da im se divim. A sine, meni su pik jednom davno izbrisali kad sam tražio gusku i nađem ruski guščići, 120 maraka. Ja napišem, pa jebote gušće, 120 maraka, pa nije jare. To me ima 10 godina. Znači, ja da hoću i da imam širinu. Slušaj, ja bi nabavio kao i ti. Odšao bi i tata u Mađarsku i uzeo sebi te guske. Znaš, mene ne se interesira na mene. Znači, sve što sam gajim striktno ono što mi se sviđa i što volim. Slušaj, nepojmljivo, znači ovdje u podneblje mnogi su i godine sprdili, nisu nikada vidjeli magarca uživo. Ja sam sebi nabavio magarca. Zašto? Zato što sam imao tu volju i želju. Tako sam nabavio i ove guske. Evo vidiš, i ove celebrite. Znači, nabavim ono što mi se sviđa i držim ono što mi se sviđa. A ne da gledam ja koje kakvu korist, slušaj. Ne da gledam. Ovo, šta pojede, nemate pojma. Ali, slušaj, mene ne se interesira na mene. Meni je gušt, ja dok volim, ja ću držati. Ja ću ih gledati, ja ovdje stol cvižu i da se pušim cigar, pijem kahu, pijem vino i ja gledam. Eno, vidiš, i ja uživam gledati. Evo, pa drage moje, eto, zašto mi služe? Služe mi striktno što me čine sretnim i što ja volim. A nešto od njih, ma dobit ćeš kurac, nema šta dobiti. Slušaj, ja sam opet čaršija, rekao sam ti Padavičaru, ja sam 1,900 od grada, 1,800, tako nešto. Znači, nemam ja ni uslova, ne do Bog da se kod komšija požali, ja bi to morao sve ukinuti. Znači, morao bi ukinuti, nemaš ti uslova za držanja. Ali eto, čovjek se varaka, drži se, zajebaje si tu. Idemo gore da vidimo fazane. Evo nas ovdje kod fazančića, vidi si
da je počeli nisu znali jest kukuruza, naučili se. Baš mi je evo vidim jede. Došao je, vidiš li ga mlada tamo? Jel? Ne, ustraj, boji se on, sine. Pa on se boji, on se sam tati ne boji. Vidiš li ga? Evo ga, vidiš, pošao je iz kukuruza. Ne znam kad su izašli mi 15. maja. Još, ne znam, još mi se nisu kao obukli, znaš, ima kao još, kao dječije, perje. Još mi nisu, sad ću ja uvati jednog. Ne znam, ja sam mislio da imam 2 mužjaka i ženku, ali sve su prilike da je i mužjak. Ali ja, nema veze. Da i vidiš. Evo, ovo je, pošle muši rast, vidiš ovdje. Ovo je mužjak, gledaj ga. Gledaj ljepoti. A ovo je cura ipak. Ovo je ipak cura, samo interesuje me zašto ona ima bijelo ima ispod vrata, a ne bi trebala imati. Ovo je cura, znači. Evo ima i ona repić, a ovo je on. Onaj mi je manji mi je onaj mužjak, ali ima veći rijep. Gledajte ljepote, gledaj. Evo počel mi jest bolan. Počel mi jest drogi moj šećer. Počel mi jest žito. Evo ovo je curca, znači Željo. Moramo naći još 2 Željke u doboju. Samo da vratimo ženkicu, da mi ne pobjegne, već su oni krila dobili. I znaš šta je? Poteški su mlada. Evo sad ćemo malo mi je... Eto. Ne možeš slušati, pa ja sam tata. Ješ upčku matan. Evo ga. Evo. Znači, padavčar. Ja... Ima nokte ove velike ubode. Ja samo držim vidjeti krila, evo. Malo sam ova krila osjeku, ali eto, možemo pobjeći. Gledaj ovo lijepo ovdje, gledaj. Ja držim ono što volim. Gdje si mače? Dragi moj šećer, ovo je krupniji i on su izašli, ja mislim, 15. maja. Eto koliko ima, a oglašava se s jednom, 2,5 mjeseca počeo se oglašavati. Evo on pošle uši rast. Evo. Znači, evo, gledaj, babo drži ono što voli. I slušaj, ja kad sam bio dijete, u ovoj gore šumi, čak su bila i hranilišta. To je nenormalno bilo fazana. Međutim, od rata nema, da li su to izlovili, da li je to odšlo. I jedina mi je želja da jedno 50-100 komada izležem i da ih pustim u prirodu. Eto, to mi je želja da ih pustim tu i ne bi li ja to malo obnovio, jer ja sam se kao dijete ovdje budio, odnosno mene fazan svojim oglašavanjem budio. Znaš, to mi je želja, ništa prodaja, ništa, ovo striktno ljepota, gušt i da ja ovdje pustim to, da ove fine čike svojim skupim puškama mogu opet to ubijati, znaš. Eto, samo je želja, lijep je, brate, ko slika, gledaj. Želja mi je da ih namnožim, ako bi mogu ikako na proljeće, da ih malo othranim i da ih pustim tu u prirodu, neka ih. Evo, pregledali smo ga, malo je se uzbudio, evo pošao je disat, malo brže, vraćamo ga, gdje mu je mjesto, neka ga tu im je lijepo, eto ga, samo ćemo bona, jel rekao stavit ćemo bolan, 1-2 prečke mu trebamo napraviti, jebomate. Može stati. Eto, dragi moji, vidjeli ste moje stručnjake, moram ja ovdje, ne smijem, evako. Još nisam bravu rezu, ne znam šta ću, kako ću napraviti. Eto ga, idemo sad vamo u inkubatorsku stancu. Da im malo trave ubacim, dok nisam otišao, znaš. Vole oni travu. Vidite ova travka. Evo ova travka. To nisam mogao vidjeti, a ima je, znači, dosta ima.
Ovo ti je prava rusovača. Olti ga u prevodu na naš čobanska, olti ga pastirska torbica. I ova trava, kao što sam pričao, ide u vino. Da li žene belo, da li muškarci crno. Za žene koje, hajmo reći, ne mogu roditi. Znači, ova trava je idealna za to, 100%. Znači, provjerena. Ide mi bast vama neke jedu fazani. Ova ti je čobanska torbica, to je ta trava. Evo ovdje imam rupu, slomila mi grana, probila i ja iskoristio, ubacio im travu. Hajmo sad da vidimo malo inkubatore. Evo, dragi moji, vidiš, prebacio na 11. dan. A ovaj drži još 10. Znači, ovaj sam upalio jedan dan prije, radio je i trebao sam ga resetovat, mislio da sam ga resetovao, ali ga nisam resetovao. Inače, ovi inkubatori na 18. dan, oni gase motore. Gledaj. Znači, ovaj će ugasiti na 18. dan, a ovaj će ugasiti na 17. I to nije dobro, znači moram naštelovati. Evo vidiš ti šupljine. Vidite ti koliko je jaja moglo stati. Znači 110, ja sam stavio 100. Vidio ste da sam imao, znači nije da nisam imao, evo. Znači moglo je stati još, ja nisam htio pretovarat, nema veze. Ovdje isto moglo stati, ja nisam isto htio ni njega. Ovaj slabo se vidi kad se okreće. Znači, nisam htio, ima šupljine ovdje, bruka, ali eto, nema veze. Ja sam zadovoljan koliko god. Znači, mnogi pitaju za inkubatore, evo inkubator su znači 10 dana, još jedno 9 dana, 9 dana i idu piteki napolje. Opet kažem, opet ponavljam, 4 marke pile, preko 50 komada, 3,5 za sve po 3 marke. Znači za sve, koliko god izađe po 3 marke. Znači, ko hoće. Prvi 7 dana, 5 do 7 dana je taka cijena. Posle 5 do 7 dana, znači druga cijena. A zašto? Zato što to normalno raste, jede. Evo vidiš ovdje imaju luftovi. Vidiš ovo, što je napravljeno dobro. I ako je velika vlaga, ja to otvorim. I nemaš problema, znači prozračim i to. I ako se zagrije, on ima natrag, odnosno evo ovaj ovdje ventilator koji led lampa gori i pali, i ubaciva hladan zrak. Ako ni to, onda ovo otvorite i onda ohladite inkubator da nije velika temperatura i tako. Evo, znači 37,8, dobra, 55 vlaga, ovdje 57. Evo ti, znači, vlaga 55, evo 55 zadana, njegove 54, znači, vlaga nije ogromna. Kad je dosta ibro, kaže, sva mi plodna koja je unutra, koja je umru, utuše se na tvoje vlagi, jesi što se utuše. Eto, dragi moji, znači, nisam palio, nema potrebe, jaja za nasad ima kod tate, znači, guske ima, pilići, rekao sam opet, evo ponavljam se, 4 marke, 3,5, 50 komada, sve po 3 marke, znači, trak jare, trak pare, nosi. Nakon 5 dana, cijena ide druga radi same ishrane, radi održavanja i tako. Svi oni koji nisu zapratili Tata Čaršiju, ne zaprate, vas ništa ne košta. A meni dobro. Hvala lijepa, vidimo se u nekom novom videu.